Форум қонақтарын сәлемдеу үшін Татарстан Діни Музейінің рәисі Елдос Қазіретке береміз. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hürmetli muhterem konaklar, hürmetli kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Allah'ın rahmeti şuşunda dağın Allah Teala bizge takdir kıldı. Şuşunda jiylaşıp, birgeleşip, birbirimizin gözlerimizge qarab, türlü sözlerimizni söyleşe alırlık derecede, türlü kengeçlerimizni verirlik, birbirimizge hayırlı kengeçler bire alırlık derecede söyleşilge mümkünlük tutulan için Allah'a şükür. Hem seneden başka birinin sözümüz yok. Allah'ın rahmeti olsun, şulay zorlap, olulap, Tataristan yerligine kelüğümüz için. Çünkü Kazan bizim merkez, bizim şuşundağı Kazan var her vakitte de paydağına bulsak da, paydağına yaşasak da, bütün umudumuz bilen, vücudumuz bilen şuşunda umutulabız. Her vakitte de Kazan'dan nengedir yangalık kitemiz, nengedir tağında hayırlı kengeçler kitemiz, hayırlı işler kitemiz, her vakitte de şulay bulman. Bilgilikten de Allah'ın rahmetimle tarihimiz bitti, şanlı, udalışık. Hatta Rızaettin Fahrettin Hazretleri de aydı, tarihte belki şuşu Ulaşıp gönderişine kadar belki elimizin eserlerimiz de kalgan bulgandır, lakin şundan sonra umumen esersiz kaldık deyip özünün eser degen kitabında her bastırıkta şarkılarını Allah'a şükür şunda yazıp kursetti. Allah'a şükür tarihimizde Tatar Müslümanlar, umumen Türkiye halk Müslümanları olarak özlerin pozisiyelegen hem özlerini kursetken halk olarak her vakitte birden bulganlar. Birden bulganlar göre endi bizning Muhammed Murat Minzelevi Hazretlerinin yazılan kitabında hem şulay yok. Rızaettin bin Fahrettin Hazretlerinin kitabında, Şahabuddin Mercani Hazretlerinin kitaplarında, şu bir kişinin kitabında mesela elekkeger olan Garnatilar göre algan, İbn Batutalar göre algan galimlerimiz hatta soklanıp Yakub İbn Nu'man Qazi Hazretlerinin iski alalar en birinci bulup bir zor galim idi deyip o vakitte şu şimdi galimlerimiz bulgan deyip Allah'ın rahmeti olsun köpme galimlerimizni iske düşüre alırlık birekte şu üç şahısının Şahabuddin Mercani şulay Rıza Fahrettin hem Muhammed Murat Minzelevi Hazretlerinin şu eserlerinden göremiz köpme galimlerimiz bulgan birden bulganlar birge yaşayanlar türlü yerlerde okusalar da kaysı Abul'dan barıp alsa, kaysı Bukhara'da olsa, kaysı başka yerlerge türlü yerlerge çıksalar da birden tüplü ilim alıp birdeki üzlerinin millet, üzlerinin şuşu vatanlarına beyli bulganların kursetir için tehellüsler alanlar. El-Bulgari, El-Kazani, El-Sarayi tutmuşun diyorlar. Allah'a şükür. Paydağına bulsalar da, paydağına yaşasalar da üzlerinin vatanların, üzlerinin halklarını unutmaganlar. Rızaettin Fahrettin Hazretleri bir meseleni eydi. Müslümanların altın asrı buldu. Belki Ömer ibn Abdülaziz vaktindeki asır. 5. halif deyip yürüderiz Müslümanlar. Ömer ibn Abdülaziz vaktindeki hayal buldu bizden 19. asırın başı hem ortasında. 20. asırını iske almayın. 19. asırındaydı. 1800. yıllarda. Alexander I hem Nikolay I padişah zamanlarını iske düşürdü. Şol vakitte ne için Müslümanlarının şoşa Tatar Türkiye başlık diye eytayın o. Şoşa Müslümanlarının, şoşa yerlikteki bulgan Müslümanlarının en hayırlı, tanış bulup yaşayan, tanışkına bulup yaşayan tügel, indi Kazan cimirilgenden sonra üzerinin büyük galimlerin buldura alırlık derecedeki birge uyuşup, birden bulup, birgeleşip Allah-u Teala'ya hizmet ite alılarının kursetkişi bu vakıtlardı, vakıgalardı. Eser kitabında yazıyor, eser jurnallarında. İz gitmiş. Tarihimiz şu kadar şanlı, şu kadar dehşetli. Hatta eserlerimizde yuvalgan. Kabir taşları sıfatlarından kalgan. Lakin halkımız şu kabir taşlarını saklap kalır için yine de eli gökten tügül bizden etreş uları oldu.
Ulu Әтрәш дигән, Зур Әтрәш дигән Тәтеш районында бер урын бар. Мөхтәрәм мәрхүм Туфан аға Миңнуллин шушында элеккеге борынгы Шоңгыты дигән шәһәребез булган. Шундағы шәһәрдәге кабер калдыклар, кабер ташлары калдыкларын менә шушында сезнең авылдан ерак түгел бит дип әйткәч, үзе дә шуннан ерак түгел яшәгән туган авылы килеп шушыны кыймалап алып, шушында укулар оештырып җибәрде быел безнең. Шушында 5-нче тапкыр укулар да дәвам итте. Үзебезнең халкыбыздан да галимнәрне искә төшереп, хәтта бердән галимнәрне алып барып, хәтта бик күп мәгълүматлар да алдык, Аллаһка шөкер. Инде бу казаныбызга төбәлгән күзләребез, өметләребез апланып килә, Аллаһның рәхмәте яусын. Улы рәхмәтемне белдерәсе килә бирдә утыра торган дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрипов Шәймиевка. Шушындый мөселманнарны берләштереп, безнең Татарстанда 98-нче елларында Татарстан мөселманнарын бер йодрыкка туплауы, хәзер инде менә шушындый биләргә үлгө булып баруы, Болгарга безне, Болгарда күпме хезмәт куюы, шулай безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов күпме хезмәт күрсәтеп, иң беренче башка җирләрдә бәлки читтән башка илләрдән китергән галимнәрне китереп, олы концертлар куйганда, бездә, Аллаһка шөкер, бүтән дөнья дәрәҗәсендә, дөнья күләм булган, Россия хәзер күләменә чыккан Ислам саммит дигән бүтән бизнесменнарны зур-зур, олы булган бизнесменнарны, мөселман бизнесменнарны китерә алу. Биредә хәләл саммитлар оештыру дөнья күләм рәвешендәге булган халыкның, мөселманнарның безнең бит инде бер генә мәсьәлә. Шәригать буенча яшәргә кирәк безгә. Сәясәткә кысылу, сәясәтчеләр бихисап. Иктисадта кысылу, иктисадчылар бихисап. Сәясәтне дә хәләл юл белән, иктисадны да хәләл юл белән алып барыр өчен без күрсәткеч, аңлаткыч шәригатьне аңлатып бирә торган кешеләр булырга тиеш. Шул вакытта, әнә аңлата алган вакытта безнең үзарада таркалаш булмаячак. Бер бүтән булып күпме эшләр эшли алабыз. Менә биредә Татарстан аларга бер үлгө булып тора, Аллаһка шөкер. Күрсәткече булып тора. Аллаһның рәхмәте яусын. Бүтән Россиядагы мөселман бизнесменнарын җыеп, әле күптән түгел генә шушындый бүтән дөнья татар конгрессы җитәкчелеге астында, кул астында булган президентыбыз үзендә шушында катнашып, шуның кадәр бер зур чара үткәрә алдык. Аллаһка шөкер. Bu tuplaну, birleşiminin, beydəgiz cəmələ birgə buluyq, beydəgiz biz Tatar müsəlmanları, büyük galimlərimiz bulğan, hükmü, şunun qədəri ülüş kırt alğanımız, beydəgiz birgə buluyq, beydəgiz şəriət bilən kübrək şüğülləniyik, ilmimizni arttırıq. Ne için bizni bu mümkünde tartkalaştırırlar, soğuştırırlar? Biz üzerinde tartkalaşıp yatkan vakitte bizning ilimge ihtibarımız bulmayı. Dünya külemine, hürmetli İkmalettin İhsanoğlu nersin diye, dünya külem radikal derecedeki ağamlar taraldı diye. Onun, ağamlarının taraldığının sebebi ne için? Müslümanlarını her daim soğuşturup birbirine karışık koyup, ızgıştırıp durulan vakitte okutu meselesi şiddet kala. Galimler bulmayı. Galimler bulmadan yerden adamlık bulan, adamlık bulan yerde şeytan bulan. Şeytan bulan yerde soğuş bulan. Şuna göre Rizaddin Fəxrəddin 19. asırının başında hem ortasında Tatarlarının en altın vasır vakiti buldu diye bekleyen sözleri mesela jurnalında tanışlanıp özlerinin galimlerin terbiyeli aldılardı. Bir hesap et, dolayısıyla jurnallarını okup şaksak, küp mü galimlerimiz bulgan bizim? Küp mü? Kiçkinegine avuldan başka türlü illerde varıp okuda alıp profesör derecesinde bulan kişilerimiz de bulan. Bir müracaatım, Allah'ın rahmeti olsun. Şuşunda yiyip, şuşlay söyleşe alıbızda. Türlü temalar olurlar mümkün. Davlat Hazret ayıptı, Allah'a şükür. Türlü temalardan yıl sayın türlü temana kararlı ola. Lakin en mühim olan bir tema. En mühim hem en gerekli olan bir temamız birden bu. Şeriat bilen yaşar için ilimge untulu. Birbirimizni dostane tutu. Ağzımız tulukan olsa da birbirimizge tükürmeyi. Cılmaya bilir. Hem indi inşallah Teala gelecekte de bizden son kelgen buğunlarda şuşlay yok. Allah'ın rahmeti yavrusun bizim babalarımızda deyip, neydirlik derecede olsun.
Быел инде безнең бик уңышлы ел булды. 1787 елда Екатерина II тарафыннан беренче алтын нөсхә Коръән басыла. Аны татар галиме үз кулы белән хәрефләрен язып, шушыны алтын нөсхә Коръәнне бастырып, Екатерина II халыкка тиешле кирәкле кешеләргә дибәти мөселманнарга таратты ул вакытта. Һәм бездә быел 225 ел Коръән басылуы уңаеннан яна үзебезнең Казан басмасында булган типографик аталарны төзәтеп, янәдән бастырдык һәм сезгә дә җиткерләү, Аллаһ рәхмәте яусын. Бу эштә безне әйдәп баручы Назарович булды, Аллаһ рәхмәте яусын. Булаларга бирә кирәк. Казан басмасы, үзебезнең Казан басмасы Коръәнне әнә әйтеп итәләр. Коръән Хиҗазда ингән, Каһирәдә укылган, Истанбулда язылган, Казанда басылган. Biz şuшы дүрт өлешенең берсе. Аллаһка шөкер. Әлбәттә, безнең шушы Коръәнебез сезгә таратылган һәм бирелгән 1805 елдагы басмадан алынды, чөнки беренче нөсхәләре 1787 елларга юк инде. Әмма киләсе елда безнең 1788 елда Диния нәзарәт оеша. Һәм бу Диния нәзарәт оешу мөселманнарга бердән-бер Россия территориясында, Россия биләмәләрендә булган Диния нәзарәт оешу ул мөселманнарга бик күп файда, ярдәм бирә. Һәм мөселманнарны берләштерә, һәм аларга Аллаһка шөкер дип әйтерлек дәрәҗәдәге тыныч тормыш алып барырлык. Хәтта икенче, өченче мөфти булып торган вакытта, инде Абдулвахид Сөләйманов мөфти булган вакытта 31 кеше университетка кирип укый ала. Дәүләт университетына, Император университетына. 31 кеше укыта. Шуларның арасында Мөхәммәдия Султан булачак мөфти. Аллаһка шөкер, алар да булган. Инде шулай biz birden bulup birgeleşip Allah'ına rahmeti, türlü kilişler düzeyimiz. Müftiler şurasına da jiberdik, Talat Hazret'e jiberdik. Birleşip kimge buysunu düşün tügil. Edek cemaat birden bulup işleyimiz. Türlü birge şişatırgan meselelerimiz var degen kilişu, соглашение tarattık. Allah'a şükür şuşlarını buldursa, birgeleşip, birge işleytirgan bulsak, bu tağın bir zor, ulu bir nokta bulur edi tarixin bu bitinde. İnşallah Teala kelешекте tağın bir zor adım bulur edi. Allah'ın rahmeti yavsun. Esselamu Aleyküm.